Twongeye kubaramutsaho bakunzi ba Master TV One, mu Mikarati hashinzwe ika y'abasirikare b'Abarundi n'aho bita kuri Nyamara ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukana. Turagusaba kubana na Master TV One uyu munsi w'itariki 20 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2025 muri studio za Master TV One muri kumwe na Master Fred. Uyu munsi amakuru twakiriye nuko leta y'u Burundi ku bufatanye na leta ya Kinshasa bakomeje kudeployinga ingabo zabo mu misozi miremire y'Umurenge. Bivugwa ko nyuma yo kwirukanwa mu kwezi kwa kabiri bakomeje kugaragaza kureba uburyo bagaruka muri Minembwe, ariko birabananira kenshi cyane. Ibitero byabo byo gushaka uburyo bagaruka muri Minembwe babigeragereje muri Rugezi, bananirwa, Gahwera ndetse no kwa Murima. Aya marembo bamaze kubona ko twirwaneho yafunze neza ntawe bashobora kumenera, nyuma yabwo bagerageje gutera n'ubundi baturutse za Point Zero bakambuka Biraro Mbiri bashaka uburyo baza muri Mikenke, ndetse abandi nabo bakinuka za Gipupu bareba ko bafata Mikenke bakazabona uburyo bamanuka Minembwe Centre. Ariko ibyo byose byabaye iby'ubusa. Twirwaneho yakomeje kugenda ibakubita inshuro nyinshi cyane ibasubiza inyuma, ndetse bakabasha kubatakariza ingabo nyinshi cyane. Ndavuga ku ruhande rw'abasirikare b'u Burundi, abandi bagafatwa amateka. Mwagiye mubibona byagiye bica ku mateleviziyo cyangwa se amacano akorera muri kano gace ka Minembwe, ndetse n'abazalendo benshi bagiye bahasiga ubuzima. Nyuma yabwo bamaze kubona ko no mugambi wabo bari bapanze wo gusubira Minembwe baciye muri aya marembo tumaze kuvuga, babonye ko bitakunda kuko twirwaneho basanze aya marembo yarayubatse neza cyane, bahitamwo noneho nabo kuzana amaka yabo muco hagati. Iyo tuvuga ico hagati ni ukuvuga ngo aho ngaho ni za Kamombo na za Mikarati, ni ukuvuga ni hagati ya za Gwerera, zombi niho bita muco hagati. Muri iki cyumweru ku mwanjo wacu ku wa mbere nibwo bashinzika mu Mikarati. Mikarati ni ukuvuga ngo ni mu burasirazuba bwa Mikenke, ni ahantu ibirometero 15 uvuye muri Mikenke uja mu burasirazuba. Ibindi birindiro no muri mikino cyumweru nabyo babishinze aho bita kuri Nyamara. Aho ngaho ni hafi na Bijabo ko muyizi niyo headquarter ya Twirwaneho. Rero aho ngaho naho bashinze ibindi birindiro hafi na Bijabo aho bita kuri Nyamara. Andi makuru dufite n'ubundi nuko aho bita mu Gatenga naho kuri none hamaze gushingwa ibirindiro by'abazalendo ku gufatanya n'abasirikare b'u Burundi bashaka uburyo ngo bakwigarurira Mikenke ndetse na Minembwe. N'ubundi kandi ngo bongeye gushinga ibindi birindiro aho bita ku Gitaka. Aho ngaho n'ubundi naho ni muco hagati ugana mu majepfo ya Mikenke. Aho naho ngo bashinze ibindi birindiro. Ibindi birindiro n'ubundi bongeye kubishinga aho bita kuri Biraro Mbiri, aho ni hafi cyane na Mikenke. Ni ahantu ibirometero bitarenze 10 uvuye muri Mikenke. Ndetse n'ubundi ngo ibindi birindiro byabo babishinze kuri Point Zero. Aho ngaho uba winutse za Rusuku niho urengera. Ni ukuvuga ngo ni mu burasirazuba kandi bwa komine cyangwa se bwa teritware, kuko none sigara yabaye teritware. Ni mu burasirazuba bwa teritware ya Minembwe. Rero andi makuru dufite nuko barimo guteganya n'ubundi gushinga ibindi birindiro aho bita Igasiro. Ni ukuvuga ngo Igasiro aho ngaho n'ubundi ni mu burengerazuba bwa Mikenke, ni hafi na Kivogegwa, kuko ibindi birindiro byabo uko twabivuze n'ubundi biraho bita mu Gatenga. Aho ngaho n'ubundi naho ni hafi na za Gipupu, hasanzwe n'ubundi hari ibirindiro by'abasirikare b'u Burundi. Rero nuko byifashe mu muco hagati, gusa kugeza amasaha nta sasu riravuga, ariko bigaragara umwanzi ari hafi cyane na Mikenke. Ni nkaho yamaze kuyigota, ayigotesha amapozisiyo yabo. Gusa nubwo bimeze gutyo, Twirwaneho ntabwo ifite ubwoba. N'ubundi si irya mbere si irya kabiri babikora, ariko n'ubundi Twirwaneho hamwe n'Imana y'Umurenge bakigaragaza, ibitero n'ubundi bikongera bigasubira inyuma.
Reka twibutse abadukurikiye ko mu kwezi kwa kabiri nibwo abasirikare b'abarundi bakoreraga muri Mikenke ndetse na Minembwe, nyuma yo gukora amabi bica abaturage benshi cane muri Minembwe, banyaga inka z'abaturage, bafungisha abantu benshi babohereza Kinshasa. Twirwaneho yahisemo kubakubita ikabakura muri Minembwe ndetse na Mikenke. Reka twibutse abadukurikirana ko urugamba rwabereye mu Minembwe, abari mu Mikenke bahita bagira ubwoba bonyine bayikuramo. Nyuma yabwo n'ubundi bakomeje kugaba ibitero byinshi cane baturutse za Rugezi ndetse na za Gahwera na za Mulima, ndetse na Gipupura Biraro Mbiri, bareba uburyo bakwiga aka gace ka Minembwe ndetse na ka Mikenke. Gusa byaje kuba ivy'ubusa, Twirwaneho yagiye bakubita ndetse irababaza cane. Ibi ngibi bikaba byari bitumye abaturage bari muri Minembwe babayeho cangwe se bameze neza aya mezi agera kuri 7 bamaze bigaruriye Minembwe na Mikenke, ndavuga Twirwaneho. Ubu abaturage bose bari bameze neza, nubwo hari ibikoresho by'ibanze unyunyu n'amavuta badafite, ndetse n'ibihari navyo bikaba bihenze cane, ariko bari bakeye. Abantu ba Minembwe bari bamaze iminsi batumva Tweruve irasigwa hagati mu bana ndetse n'amashinigani. Reka twibutse abadukurikiye ko mu mezi ashize ubwo FARDC yari mu Minembwe bagaza barasa Tweruve mu bana hagati, kandi nta ntambara ihari ndetse ntawawo basubiza. Gusa kuri none ubu ngubu abana bari bamaze kumererwa neza n'abaturage ko bari bamaze iminsi batumva amasasu. Rero tukaba tubasaba gusengera igihugu, abashoboye gusenga ndetse n'abashoboye inzira diplomasi yo kuvuganira ubwoko nabo ko babikora, ndetse n'abashobora kuba nabo bashigikira uyu mugambi wo kwirwanaho bakwiriye guhaguruka n'ubundi bagatabara, kuko imigambi y'umwanzi kuri ya misozi atari myiza. Murakoze cane, turabashimiye. Nyuma gusa nihagira ibindi biza guhinduka turaza kubagezaho inkuru.